Ni kuri wa gatanu ari tariki 20 aho Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye igitaramo cya John Legend. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bari mu baturarwanda babarirwa mu bihumbi bitabiriye igitaramo John Legend yakoreye muri BK Arena mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. John Legend yataramiye i Kigali binyuze mu bitaramo bya Move Africa bitegurwa ku bufatanye bw'umuryango mpuzamahanga uvuganira abaturage ugamije kurandura ubukene Global Citizen n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Mu gitaramo nk'iki cyabaye umwaka ushize hari hatumiwe umuraperi Kendrick Lamar. Igitaramo cya John Legend cyabaye nyuma y'amasaha make ageze mu Rwanda kuko yasesekaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Byari byitezwe ko John Legend agera ku rubyiniro saa 2:30 z'ijoro, gusa habayemo gutinda gato kuko yatangiye kuririmba ahagana saa 3. Perezida Paul Kagame witabiriye igitaramo cya John Legend yafashe umwanya asuhuza abari muri BK Arena. Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda yamaganye ibikubiye mu mwanzuro w'Inteko Nshingamategeko y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi yasabaga ko u Rwanda rwafatirwa ibihano irushinja gutera inkunga M23. Byatangajwe kuri 21 Gashyantare 2025 ubwo hagizwagaho raporo ya komisiyo ihuriweho igizwe na komisiyo zombi z'Uburayi n'amahanga zasesenguye ibyatangajwe n'inteko ya EU ku Rwanda hagamijwe kubyamagana. Inteko yemeje ko EU yirengagiza nkana impamvu zitera umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanenze kandi uburyo Inteko Nshingamategeko y'ibihugu by'Uburayi yamaganye ibitero bya M23 nyamara ntigire icyo ivuga ku mpamvu zituma uwo mutwe warahisemo kubura imirwano. Yashimangiye ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku bibazo by'ubukoloni n'ikatwa ry'imipaka ryabaye intandaro y'akarengane k'abavuga Ikinyarwanda muri Kongo. Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda yanenze ubufatanye bwa Kongo n'abacanshuro ndetse isaba umuryango mpuzamahanga kwamagana ibyo bikorwa. Yagaragaje ko ishyigikiye kandi ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikemuka binyuze mu nzira y'ibiganiro nk'uko byemejwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe n'abadepite n'abasenateri ku mpamvu zitera ibibazo by'umutekano muke harimo izishingiye ku bukoloni, ikatwa ry'imipaka, umutwe wa FDLR n'ubuyobozi bubi bwa Kongo bwakomeje guhembera urwango mu baturage no kuba icyo gihugu cyarahawe indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Abadepite n'abasenateri b'u Rwanda bagaragaje ko uwo mwanzuro wafashwe ugomba gushyikirizwa inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuryango mpuzamahanga EAC na SADC. Werekanye ko wafashwe hashingiye ku bikorwa bitandukanye byagaragajwe. Komisiyo ihuriweho yize ku nkuzi w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Bimwe mu bibazo byagaragajwe bikomeje kwirengagizwa n'Uburayi birimo ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, imiyoborere mibi ya leta ya Kongo yimakaje ivangura rishingiye ku moko no kuba uburasirazuba bwa Kongo bwarabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Hari kandi ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na leta ya Kongo ifatanyije n'umutwe wa FDLR bikorerwa abanyekongo, abandi bakaba barabaye impunzi mu bihugu byo mu karere aho u Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga ibihumbi 100 z'abanyekongo. Inteko yagaragaje ko wanaturutse kuba leta ya Kongo yarakoze ihuriro n'abambari bayo barimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC n'abacancu b'i Burayi bagamije umugambi mubisha wo gutera u Rwanda no kurimbura abatutsi bose. Yongeyeho kugaragaza kandi ko uwo mwanzuro wafashwe hashingiwe ku kuba FDLR yaramaze kwinjizwa muri FARDC ikaba inshuti magara kandi bafatanyije n'umugambi wo gutera u Rwanda.
inteko yasabye umuryango mpuzamahanga gusaba ibihugu bicumbikiye abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi gukumira uburyo ubwo aribwo bwose ingengabitekerezo ya jenoside yaba igaragaramo. Yawusabye kandi kudaha agaciro ibivugwa ku Rwanda mu buryo bubogamye, igashishikariza impande zombi zishyamiranye kuyoboka inzira y'ibiganiro. Abadepite n'abasenateri bagaragaje ko bitumvikana kubona inteko y'ubumwe bw'Uburayi yarafashe umwanzuro yirengagije nkana ukuri. Bashimangira ko umwanzuro wayo ugomba kwamaganirwa kure. Depite Nizeyimana Pierre yagaragaje ko ibibazo by'umutekano muke bishingiye ku mateka y'ubukoloni ariko no kuba leta ya Congo yariyemeje gukorana na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi. Yamaganye kandi uburyo perezida wa leta ya Congo Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye batangaje ku mugaragaro ko bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bwitorewe n'abaturage. Byemeje ko byirengagijwe na EU ndetse no muri raporo yayo ikaba yarirengagije umutwe wa FDLR, asaba leta ya Congo guhagarika gukorana nawo bwangu. Abawugize bakoherezwa mu Rwanda, abadafite ibyo babazwa imbere y'amategeko bakabihanirwa. Depite Uwamariya Odette yagaragaje ko atari ubwa mbere inteko ya EU ifashe umwanzuro uvuga nabi u Rwanda kandi ko bakwiye kwamaganirwa kure ibyo bikorwa yise ko bisa no kuyobya uburari. Depite Mvano Nsabimana Etienne yashimangiye ko leta ya Congo yahisemo guha ubwihisho FDLR ndetse ikanayifasha mu mugambi wayo wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Depite Mujawabera Yvonne yanenze uburyo inteko y'ubumwe bw'Uburayi yafashe umwanzuro ishingiye ku buhamya bw'uruhande rumwe, bityo ko bitari bikwiye kandi ari impamvu shingiro yo kwamagana ibyo yemeje. Ati nanenze cyane uko umwanzuro n'iyo nteko nabonye barawushingiye ku buhamya bw'uruhande rumwe. Nabonye barababajije Minisitiri Thérèse Kayikwamba na Denis Mukwege ariko ntaho nabonye bahaye u Rwanda amahirwe yo kwisobanura. Kuba bitararebweho ngo impande zombi zihabwe amahirwe numvaga ari impamvu yatuma uyu mwanzuro wabo tuwamagana. Senateri Bideri John Bond yashimangiye ko umwanzuro wafashwe n'inteko ya EU ubogamiye ku ruhande rumwe bityo ko udakwiye guhabwa agaciro. Yerekanye ko biteye isoni kubona perezida wa leta ya Congo Antoine Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye baratangaje ku mugaragaro umugambi wo gutera u Rwanda ariko nyamara bikaba bitarigeze byamaganwa n'ibyo bihugu by'u Burayi. Depite Mukabalisa Germaine yagaragaje ko umwanzuro w'inteko nshingamategeko ya EU yo gusabira u Rwanda ibihano ari igitutsi ku Rwanda no kuri Afurika kandi bishimangira ko Abanyafurika ubwabo ari bo bakwiye kwishakamo ibisubizo. Ati ni igitutsi ku Rwanda no kuri Afurika yose, ni ikimenyetso simusiga ko nta mahoro arambye bifuriza aka karere. Biragaragazwa n'uko birengagije nkana igisubizo cyari cyafashwe n'abakuru b'ibihugu bya SADC na EAC. Yavuze ko biteye isoni kubona EU yaratesheje agaciro ibyakozwe n'Abanyafurika mu kugaragaza igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke muri Congo. Yashimangiye ko iyo nteko ari umufatanyacyaha w'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi muri Congo kuko yirinda kubyamagana kandi yarahawe amakuru guhera mu ntangiriro. Ati nitisubiraho kuri icyo cyemezo biragaragaza uruhare rwayo mu bibazo by'umutekano muke mu karere ndetse n'uruhare rwayo muri jenoside ikomeje gukorerwa hariya. Munyandamutsa Jean Paul yagize ati ni umwanzuro wubakiwe ku kinyoma ariko ugamije kugira ngo u Rwanda barushyire mu kato. Shein Musa Fazil Harerimana yagaragaje uburyarya bwa EU aho inteko yayo yagaragaje ko umwanzuro wafashwe wamenyesheje inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bikaba bitarakozwe. Yemeza ko u Rwanda rutanakwiye kubisobanuraho.
ati ntabwo badusumba, ni inteko natwe turi indi, ako gaciro kacu tukagumana, ahubwo tubamagane, ntabwo tujya tubisobanuraho kuko si urukiko, icyo dukora ni ukubamagana. Inteko nshingamategeko y'u Rwanda yo yibukije ko hari uburenganzira bw'ibanze bwa buri gihugu cyigenga bwo kurinda ubusugire bwacyo n'umutekano w'abaturage bacyo.